Hello, TUNI, Kuki News in Vizosi, na bon Zavin Lim Nevin, Tunin Zong, News Pabepi, Analahom, Kino Hitin, Zule, Ahil Zit na ho, Ilungiel, Akihon Taine Ding le Het Team Taine Diva, Neoza Hil Zit na, Anabol Kino Hitin, TUNI 13 December 2025, Aitain, Tunin Zong. Igam sung inam sunga thil so ho za chom chom hin la khom hitin ahil chin na za chom chom ho jong in bol diu igam sung wa pan iti ila diu ham ahi la vai le tu ni chan ge ya ku ki chate ikito lo ji wa email ma ho hin I chan ge ya pan ala o hitam ahi lo le kito lo pum puma jong tu ni chan ge ya pan ila ji wa email ma ho hin I chan gea gen theina atu ham ti ho hi hin sei khom hi tin tunia I topic deu hi a hi le mi zo sin keno UPF in press release a hin bolu MHA to aki ho na ho thu tampi a hin ta do ho jong chu in a mo de wa hi in hi chi keno UPF in zong MHA to talk a navy ti ho zong chu in a move a hi in hi chi chung chang zong hin sei hui tin chule meitei BJP MLA som zong tu a hi Delhi khopi tilehen India khopi sunga hi ana leng lut kit no win ama hon zong agang theilam pe na hi government tha sim ding chule CM tha tundo na dinga hi to gon anei jingove ti hi mu a hin hi chi to gon anei ho lo hlen thei ne dinga chu BJP MLA meite ho hi mi som hi Delhi analung ta ve ti ho zong hi mu ai kin ne hi ama sapen in hi chiwa hi meite ho MLA som Delhi a achi na chung chango ga velo hen BJP MLA ho hin nasata apan ala wa Manipur gam sunga hi government dang ki form loading ti chu Congress a hi lawa hi la party dang in government a form lo na ding te ya hi BJP in nasata apan ala a hi in Manipur gam sung hi aboi masanga chu double engine ti a hin double engine akiti na pen chu a hi le center langa jong BJP in vai a ho ba hi in aban le Manipur gam sunga jong hi election ana uma chu BJP mama in lol hinna ananeya BJP in vai ana hop a hi ja chu double engine kiti a hi in ahin la hi chi double engine in vai ahin hop ma hi I chan ham khana la samna hin neya 2023 apana hi gal ana hi vai hop them lo je wa dunia ethnic cleansing tilhen community ni kika boina sangta na lung a hi in hiji chun tua jong hi formal CM Biren Singh Dekolpa lamkaina a hi MLA BJP MLA phabe pi ta hin ngeta chu Delhi khopi a na chewa ama hon jong tu chung be a hi positive decision tante ti chu central government in Manipur government sim do na ding te ya hi to gon hin nei tan ti hi kinep na len ta nei puma kalsong a hi win zan hi news a jong chu in a sei ta win 14 December ting le hin center government ta hin ke hona anei deu ti chu BJP leader dang ho ta hin ke mu to a Manipur government tha sem na dinga hi to gon anei de wai ti chu ina sei wa hi hi chi dung ju ya chu ama hon jong president nu hunga jong hi kinep na lin ta ne ya to gon anei wa hi ipg a hi chi president nu hunga hi kinep na lin ta anei thewam ti a hi le Manipur gam sunga president nu hunga chu ama ho hin Manipur gam sunga hi normalcy tai
boina tampi hi kisulam ahi ta in kumni zen ahung chi nunga tilan kumthum lingdi chat ahi ta in kumni zen hita BJP government ahung kisu mangzawa hi I chan ham khana gam sunga hi normalcy ta in hize achu Manipur gam sunga government tha sim lo hi a ho tai ti a hi amawen apolo na hin tu a jong hi meitei mi pi ho hi nasata ki phinna amazing wa hi na ji chu government in gam sunga chamna tai lungmon na tai ti a aseiwa nga hi mi pi ho hin a het thim lo wa hin a ji chu meitei kuki gama lut theilo kuki te meitei gama ki lut theilo a hin hi je a chu mi pi hon chong government in na zo na save ti a ki phin na nei jing lai a hi in a hin la hi chiwa politics a ki peida no chu het thim dewa tu le tu a hi gal ki kap to na thala ki kap to na a hi lo la aninga boina ho masanga tabanga ta poi hi ji chun government a ki form do lo wa hi le Manipur gam sung boina ho hi I chan ham khana hung la sam chi dinga hi mu a hi ti hi BJP MLA meite ho hin nasata center government he ngai thulu na thulhut anei jingo ta chu thu hi api jingo pressure hi abol jingo a hi in tu le tu a hi Indian government in jong lungthim nei ta vai hom a hi in meite ho a hi le government form dinga ki gong sa hi when aji chu ama hoi agam nei sa a ki gel lo a hi in Manipur pumpi hi ke ho gam a hi ti a hi meite hon akila awa ngita chu government form dinga to gon ane wa hi in alang khat langa hi ga vekil lew han milong hon zong hita chu center to hin tok anei jingwa Assam zane azong chu in seita ven Assam hi in Nagaland hi in Manipur hi hi chi gam ho a be khat hi la do a atum be ama hon zong state sim ding ti hi to gon anei wa hi in alang khana ku ki chaten Manipur gam sunga ku ki chate chen na zo se separate administration neiding ti hi to gon inei wa hi za chu mun thuma demand hin hi che ho thum hi central government in zong iti vai hop pi a iti hop ke pi ding ham ti hi to gon amazing a hi ni je a chu e ho su lam kaina a SOO lam kaina a to kineya ama ho hi ama ho MLA ho mangcha hi talks nei jingo agam sungu wa hi CM tha ong kisema government tha ong kisem ki na hi le chun masanga banga vai ki hom theiding tha ki nei ki ding hi ti pa hi to gon ani jing wai ti jong chu het diwa iga se wa hi in mi khen khan in BJP MLA ho chu ipi bola chiu ham a hi lo le tu a boi lai ta hoi lai a government ki form do theiding ham ti a hi igel mai the wa hin ama ho hin government a ki form do po wa hi le chun ku ki chaten ipi thum zong le ei ho thu a hi ti hi kha tan thein dinga hi agang theilam pe na hi government sim na ding to gon amazing wa hi ti pa chu het thein dewa ise wa hi in hi chi chung changa president nu ahung na a hi WKZIC in zong hita chu memorandum anapi a president nu hi nga hi ahin vil lo na ahi lawaile kuki chate IDP a gen theita hasata hosa dan ho jong hita chu thu an save ti hi mu ahin la alang khat langa isaya hi le chun e ho hi lekha a ji a hita pi tho hi thiemoven ahin la anato hi ima iboldo theipoven exona tong lo hi lai ta so athu a press release ngena hina itong ta ven hi le hi chi ji a jong hi Indian government in jong I ha sat now again thei now hi a het lo hi poi a het no hi 2023 apana 2025 chan ge hi
I chan gaya Kuki CHATEN gen theina I tho wa I chan gaya ni le cha ha sat na I to ham ti zong hi a het so ke wa hi in a hin la e hon I to ding dal I to ding dol I them ding dol a hi lo le I bol ding dol I bol lo zi wa chu tu ni chan gaya government effect ima a lo za a hi ina sa lo wa hi ti pa zo hi het theini dewa I se wa hi in aban le tunia KNO UPF le MHA ke ho na ho hichiwahi UPF le KNO in press release a hin bolvin a thu kizi ho hi a sawin in a sim so ke deu a thu dan ho jong hi her so ke deu ta sanin hichito bang government to official ta to kinei ho hi khat ve ni ve a hi lo le thum ve li ve ke ho wa hi I macha solution lo hi het so ke wa hin kum izan ham khat SOO noya talks ananeiwa hi chiwa jong chu TC jeng jong hi anakimu theilawa gen theita anaki khosa a kum izan ham khat talks ananeiwa amu ding ko na galien pi hin to kin wa hi in tu a jong hi UPF le KNO in MHA to ke ho na a hi kum khat kum ni sunga tok si hung chi lan tin I za kai lo hin Beijing de wa hi igel wa hi le I ma cha hung hi lo ding hi cho o chu lo ding hi kati na pa chu pathinin e lung si no wa mi pi ho I ki tho to wa KNO UPF I Tosot no wa hoi tai pan kho mo wa hi le chun hung mai the hi a hin la tu a I bang wa hi mi pi ho I macha ke bol ko lo ni ta I mo to wa SOO ho to talks nei pa hi I mo ngan se vai le chun kum izan ham khat pi hi hung lut zo ding hi ti pa hi het thim na dewa kain sai hi in chule tu ni a talks anei now point khat ka ga sai nom pen cho hi le ama hon hi chiwa holim na a press release a hin so na pau hi ga veleu chun tu le tu a hi Kuki CHATE hi khatna Meitei administration noya hi chi administrative framework noya hi thei ka hi ta po vi tu le tu ai Kuki zo CHATE hin separate political solution kangai chan wa hi tai hi chi ti lo wa hi lamdang poi ti jong hi SOO hon jong MHA hi het sa na abol wa hi in chule ama hon asei be now hi chewai ga veleu chun May 3 2023 a patna hi I chan ham khat state government in pan ala a Kuki zo CHATE ho tha chimit na dinga to gon aneya hi ta chu systematic ta hi na hin to wa Infal Valley a patna in del do hi hi evidence hi hi self evidence mina mu thei record khat evidence khat hi in hi chun ke ho khatna Manipur government noya cheng khom thei kai ta po win Kuki CHATE ho ka ki hin so thei na diule kei ho hoita lungmong ta ka khosa thei na dingo chu separate administration political solution ti lawa hi I macha ke hon kinep na ding dang kanei ta po win ama ho noya jong chamdila nung kit ding hi ke hon ka dat thei ta po wi ti pa hi ase wa hi a hi le hi chiwa Manipur government ka dei ta po wi a hi lo la Manipur government ka ta san thei ta po wi Kuki zo CHATE population izan ham khat isu kempi wa tunia gen thei ta I bol hi Manipur state government hi ti a isei do thei ta wa hi le tunia hi ehon hi chi Manipur government chu idal ha ta wam kidal halawai alang khana KNO UPF in pan hin la hen lang tunia hi gam sunga Meitei government job na lai ho nanga di wahi tia force ta hin bol kit no hen lang hi zong le e ho kinom kit lo ding mi pin
KNO UPF in athanei na ahin vet sai ti langa hi sei kit diu hi ta chu igam inam mu theine dinga to gon aneiwa hi chito bang vision aneiwa talks anei na wa hi chito banga I bol ta lo wa hi le chun ki machal theilo dinga hi ti a panhin la ta ta uzong le mi pin I tosot kit lo de wa hi in hi chi hi Kuki Chate I hla sap na ta khat no hi in hi che a chu Ahi Tai le tu le tu a hi KNO UPF in MHA to iza na ki ho han lang I to banga talks avel iza nei zong le mi pi hon I to sot no wa hi chi I dei lo government pa chu I dal ha lo wa hi le I macha hi di lo ding hi ti pa hi tunia ki sei do no mai azi chu TUNI chan ge a hi mi tampin KNO le UPF in table ahin do wa government to talks ahin nei na wa achal ha theine ding le solution ding hi ki dei so ke ahi wa nga chu pan kilanom lo ai ti ba hi ka sei do no min he theine divin neu cha ga sei be kitleng tu le tu a hi Manipur gam sunga hi demand thum omai demand thum kati na pa chu mei te ho hin gang theilam pe na government tha sim ding ti hi a hi in alang khat langa milong hon zong tu le tu a hi center government to talk amazing ho chu amazing ova ka sei ma banga chu Assam a hi in Nagaland a hi in Manipur gam sunga hi ichi gambe chu la do a ama ho gam sim ding ago no hi in ahin la Kuki Chate hin Manipur gam sunga Kuki Chate chen zo se hi kei ho gam hiding ahi separate administration ni pivin atuma ki vai po na khat ni sim pivin tia SA ki thum ahi hi ta chu thum aki thum na ahi center government in zong agang theilam pe na hi process abol jing theilo ahi lo le seilha jing thei hi lo thil khat hi ahin tuni a hi chiwa milong hon athum pau hi milong ho chen na zo se Manipur gam sunga milong ho chen na zo se hi ke ho a hi atuma e ho banga hi separate administration ni pivin ti han lang thum theyo han lang hela chun tuni a hi thinglang gam hi ke ni ki so ding phai cham gam chu phai mai le ho chang ding thinglang ho chu ke ni a ki hom nu jeng ding hi ta chu solution hi gang thei lam pe na ki sim do the a hin a hin la ama ho thum pa hi I het sa wa hin tameng long lang bo khu a thum a hin a dang cheng tang khul ho na lang mau ho na lang ho a to kha ki lo a hi za chu Manipur government noya tu le tu a thil thum ki thum ho hi center government dinga zong hi thutan la na hi aha sa hi e thei ta de ga sanin thum ki thum a hin Manipur gam sung chu milong ho tu a hi chi ZUF ki ti ho loi hin be neu khat a thum wa e ho chun e ho chen na zo si I thum wa hi in aban le mei te ho hin hi chi lo na dinga chu government agang theilam pe na sim ding ti pa hi to gon ane hi ti pa chu he theine diwa neu cha iga hil chet no hin tu le tu a hi mi tampin Manipur gam sunga PR zong hi akan poi e ho dinga chong aphat chum na poi ti mai thewa hi a hin la he theine diwa chu tu le tu a PR hi e ho dinga chong chance a hoya a hin I ma I bol lo pau hi lungdon ki sa hin he thei deu khat chu PR ma sanga chu veleu chun birin singin CM atu laya chu hi chiwa MP a hi in sana zawba a hi in amanin alam kai hlona hi chi arambai tengol ho thal acho pi ding jong thal ho chu acho pi zo lo ji wa ti taute hi chi chu cho sa mi ti a hi ama hon vai a ho mo wa police station mun izan ham khatna thal zo si ala do wa hi ta hi arambai tengol hon
thal a ki choiwa Kuki Chate tha chimit na dinga to gon anei theu chu ipg nam til government chu ama ho khutna chu nale meitei khutna chu government chu hi je a chu rambai tengol ho nom ta chat theu chula muntina aboin ho josia birin singin thingol khat aki khutna ai ta chu muntin avil ha jing chula hi ta chu aban bana he aman lampi a cmp a rambai tengol hon thalla ki choiwa muntina Kuki Chate ho izan ham khat e hal ha piwa mi izan ham khat rong e thau hi chi to bang power chu tu a jong hi adei hi chu hi chi chu tu a hi central government in ala apia agam sunga PR ahin koi pha na chu ama hon hi chi to bang to gon chu anei theilo ji wa tu a hi igam sunga boin hoi athip dana hi bout ahi wanga center in pha ahin sa ama hon government tha ahin sim nge wa PR ahungkila do ki na hi le chun masanga sanga i boy deu Kuki Chate hi i chan ham khana tu masang sanga chong chu nasata a i boy ne deu lampi ama hoin to gon ani jing wi choi chi e ho Kuki Chaten PR hi phaje sa ki nova boina lo ze a hi aki chai dana hi igel lo hi in ahin la tu a i boina pau hi I macha hin ai lo hi meitei hon jong tu le tu a government popular government tha form ding to gon anei pau hi ei ho movement pa hi PR sunga imu got lo wa hi le PR hung ki chai hen lang ama hon government hin tha form kit no hen lang hi le tu a arambai tengol ho hung tha active kit ding a thal man cha sel ho jong ahin kila do kit deu nasata Kuki Chaten gen theina in to kit dewa hin hi ji a chu kanam mi te ho PR sung hi ei ho dinga chance a hi in tu le tu a idin mono hi ki bangai melong ho hi han meite hi han Kuki Chate ge jong le idin mono ki bang ta so aji chu government nei tum talo center government in ivel ha hi in hi chi center government in igam sunguwa bai a hop sunga hi bol thei chan I bol wa ei hon jong thum thei chan I thum wa I thum pau I pi to ka wa hi ei pi thei ne dinga hi I pi ham I bol diu hi chi ingai to ngai tu a I ho PR hung uma pa na PR jong hi kum ni lang hung uma hi tain kum ni lang wanga to ai kum thum hung ling ki go thima hi tain hi jong le tu ni chan ge a hi I macha ke bol lo wa PR hung uma pa na I rally chi ho jong ingau protest I bol ho jong inga pau hi thildi a hi poi ti chu het thim na device sei wa hi in tu le tu a hi Manipur gam sunga mun thuma demand a hi in hi chila a amu ma sa pen awang pha hi jeng ding ai meite hon ahin mu wa government ahin tha form wa hi le wang chu ei ho Kuki Chate a dinga hi I chan ham khana gen thei na hung be kit ding a hi in ahin la hi chi thil thum ki thum ho la a hi ivet na hi le e ho Kuki Chate thum hi abai pen a hi lo vai le mu dinga jong hi ta chu abai lam pen a hi aji chu e hon I thum pau separate administration kiti en separate ki cha ya hi tan administration bo hi ei hol ki to lo je wa hi isim do thei lo a hi in ei hol hi thakat ta ki ding thean lang kilung to ta ki ding han lang Manipur government jo se hi igam sunga sumang hitin hoite ta pang khom hitin Panlah lew han in zo ting le separate administration imu ting le inop mole zomi gam kisa hitin inop mole margam kisa hitin inop mole Kuki gam kisa hitin inop nop sa jong lew han ei ho thu a hi tai na hin la hi chi imu masang wa ei ho ki boi jing je wa hi ilam hla naw igal sa na wa hi ki machal theilo wa hi ti pa hi ka sei do no min ahi THEI le kanam mi te ho ilungu khel hitin tu a hi thakhan ai pan wa
nasata pan ila phan wa hi in ahin la Mayday government ahung ki CM do kit nge le chun tu a banga hi ithil thum ho nom ta i thum pau dong hi hung ha sading hi ti pa chu niga ke sa hin tin chule tu a jong hi veleu chun kangpo pi langa kona lam kilhun lam len hi highway pa hi het de hin highway 2 hi tu le tu a jong hi het lo wa hi Mayday hon lam hla na amazing wa hi in izat nam khat hi expose hung ki bol hi tai na chang le BSF on ita chu scott api wa hlayu a hi lo le zan ka a hi hlayu wa bas chung ho a jong hi pangala kilep ham a hi lawai le zat dang dang hi kilep mo vai ta chu Mayday ho hin lam hla na amazing ta wi ti jong hi mo a hin hi chi chung changa hi kampo pi district langa CSO lam kai hi hen nam lam kai hi hen ipilam kai hi jong le nam sunga lam kai hon ilungu igel tha wa lung hang santa ipan wa lungam ta vai ho phan wa hi tai tu a hi highway a lei ho jong hi thei han lang hi le ami chu ki that hen lang ki vo hen ti na jong a hi di po in hi jong le Mayday hon e ki cha na diwa hi gari ho jong hi chek ngo ngai hi khat vei vei le hin chek ngwa gari bus tol ho jong hi gi na I bol ngai hi gi na ti chu nang ho kingan se na hi win nang ho gari tol na hi win hi nang hon ATM khana passenger Mayday nehin po kha vai le mo na ki po di wei ti ai khat vei vei le hin bus ho jong hi ki chek han lang ami chu ki mando han lang ki kai hi jong le hi ta chu ama hon jong akicha theine diwa hi psycho iman no ngai he lungel lungthim iman chau ngai he tu a hi gal kap si hi point lungthima jong I pan phan wa hi ta in gari ho hi achang chang le hi tin ki chek han lang hi le tu ni a nom ta lam hla hon jong lam hla ngam lo de wa hi chi ama ho hi kizamat lo wa hi poi pangal hon jong apha chenga thu api wa hi ka gari wi ma cha chek po be hung vin ti a hi apo po jing wa hin tu a jong hi kimu jing a hi in a hin la nam lam kai phabe pi to jong hen akiki ho win a hin la hi chi highway a mo po ho hin pan ala po vi ama ho thulowa ke hon ima ka bol thei poi ti je a chu tu ni a hi chi highway a mo po hon jong I het nova tu ni a hi chi to banga I chi thei lo wa hi le phat khat le e ho I boy ne deu hi hung na sading hi chi hi illegal zong hi point legal ta I bolunga hi pasal hon check ding a phat lo wa hi zong le nu mei ho be hi kal sa wa nu te ho nung ta chanu hon phate ta hi cho I vet kol phan wa hi ti zong hi ka sei do no min a khoti lo vai la kang kang a hin bol wa I gam sungu tu le tu a gen thei ha sa na I to ho hi mo se a tui banga hung long mang khading hi kichat ta hi ti zong hi ka sei do no min hi chi hi ga velo chun mi khen khan in Mayday gam sunga hi I ma cha aphat chom na ampo e hon block e bol hi aphat chom na I ma cha ampo ti mai thewai a hin la em gam dang mun danga chu thau ho zong man hlom cha cha ki mo hi e ho gam sunga za le chenga ahung thlina I zong le atam ki sa hi na hin la Mayday gam sunga veleu chen za le som ko man hi hi tai tu a hi petrol ho zong aman tama hi ta hi khosawa again theu ai bovin a hin la e ho hi hoi tai kilung to lo je wa hi I thil thum pau hi machal thei lo wa hi I ki to lo wang wa jong hi chi to banga gen theina ato thei wa I chan ham khana agam sung effect thei a hi ai le chun kilung to hi tin hoi ta ding khom hi tin pan la khom lew han tunia ku ki chaten so tok inga lel ho zong I chan ham khana hong ma cha len tin a hin la mi pi ho I pan khom lo wa
Kuki Chate Phat cha ipan khom lo wa hi le SOO ho bo ingan se wa hi le kum sort pi in nga diu Phat khat le ikinep na ho zo se tui banga hongmo lon mangding tu a igam inama dinga ahin kho phala gen theita a igam inama dinga anapang ho zong apan na ho I macha hilowa hita chu pan na be hong so khading hi ti pa hi kichat ta hi in hi ji chun kanami te ho Ahi Tai hi le tu a hi leader ho zo si CSO lang hi han nam lang hi han Ahi lo le nam se pai lang hi han MLA hi zong le phateta hi ke ho to wa Manipur government hi igam sungwa su umang na ding to gon ine wa ei ho administration pa hi isim to wa SOO hi han CSO hi han MLA hi zong le thakana idin khomowa khatnin alang khat langa talks ane ya hi le alang khat langa mi pi hon zong hi chi pressure I bolo ngai hi hi chi chu ti lova talks bo inga wa hi le I macha hung hi lo ding hi masanga zong kana seita in India ten British sap kangte anadel do de wachu Mahatma Gandhi in non violent vai anhoma politics na ato alang khana Subhash Chandra Bose in pasal phabepi Japan gam sunga training api Japan gama kona India hin tolut kena hita chu gal asa no le anamu thewa hi na hin la TUNI ahi ehon hi chiwa hi non violence bowa vai e ho mobile hi theilo ding hi a chang le ki ka phun jong umentin a chang le politics a ki khet hun jong umentin a chang le a thu a lekha a so phat jong ding hi a hin la tu a Kuki Chate idin mono a phat chenga PR itiwa nga PR sunga president rule sunga center in igam sunga vaya hop sunga lekha bowa na ito wa hi le I macha iso lo de wa hi ti pa hi a chaina kanami te ho kaga vai la na a hi lo la kain tip nom na pen a hin tin TUNI Kuki news in ve a in ngai la ho zo se na chung chi win ka ki pa in bon cha wen pathin in pathei na bo jing taw hen Kuki chapa